Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in summa ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allahümme inni a'udhu bike min ilmin la yenfa'. Allah'ım meni uğup jatkan cemaatты paydasız ilimden saktagın. Ve kalbillah yakşa. Senden korkpagın yürekten saktagın. Ve duayn la yusma'. Sen kabul kılbagan dualardan saktagın. Ve amalun la yurfa'. Sağa köterilbegen, senin nazında kabul bolbagan amallardan saktagın. Allahümme amin. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Bugünkü cuma bayanı Cuma namazdan altınғы sabağımız kim için arnalat? Sizlerden suranıç, telefondordu öçürüp, kulağınlar menen жүрөгүңөрдү biraz mağamanat beresizler. Bugünkü sabağımız hurmatlı Müslüman bir tuğan paygambarga bir salavat. İlâ kulli men radiya billahi rabben. Menin Rabbim, kojoyunum, meni jaratkana Allah dep razı bolgondurgo. Ve bil islami dinen. Menin dinim İslam dini dep razı bolgondurgo. Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nebiyye ve rasulah. Paygambarım jana elçim Muhammed aleyhissalam dep razı bolgondurgo. İlellezine qasat kulubuhum fahiya kal hijara ve şaddu qaswa. Yürekleri taşтай bolup, balki taştan da kattuura katıp kalgan insanlarga. Ve ilellezine ayanul mauta ve lem yesta'iddu leh. Kançalagan janaza okup, ölümdөрдү uzatıp, ölüktörдү körüp, бирок ошол күнгө даярданбастан капилетте жүргөндөргө. Wa ilellezine ammaru diyarahum ve kharabu ahiratahum. Bul dünyasına berilip, bul dünyasını kovazdap kurup, ahiretin unutkandarga. Ölüm hak. Bul dünya vaktılы ekendigin bilip turup, çınıgı dünya, çınıgı jaşоо ahiret yönünde oy жүгүртпөгөндөргө. Mürzelerdi ziyaret kılıp, kabırlardın astынан kança jolu ötüp, bir gün men da uşul жерге келем деп, denesi titrep, mürze жөнүндө ойлобогондорго. Жүрөктөрү taş boğur bolup katıp kalgan, bardıq insanlar üçün bugün hayırlı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi tezekkerul maut fe innel mauta ya'ti baghtatan. Ölümde istegile. Ölümde unutpagıla. Ölüm kokustan kelet. Aytıp kelbeyt. Ölüm karıga je jaşka dep kelbeyt. Mürzelerde, kabırlarda bul kabristan je bul mürze karılar üçün, kariyalar üçün degen жазуу жок. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem el kabru imma ravdatun min riyadil cennet ve imma hufratun min hufarin nar deydi. Mürze je beyiştin bakçalardan bir bakça, je dozoktun tereң çuңkurudan bir çukur. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Jaratkan Allah tabarak ve taala kıyamatta barыбыз Allah Taala'nın asına bargan kezde adam atadan berki barın tirilken kezde mınday deydi. Nada munadi min qibalillah. Allah Taala tarafından hayırlı bolat. Ya ehlel mevkif. O bugün bu toptolgon kalay kalk. Haza yevmiddin. Bugün jaza günü. Esep bere turgan gün. Absolutluk, adletlik gün. Haza yevmil fasl. Allazi kuntum bihi tukazzibun. Sizler işebesten jalganga çıkargan jaza günü kıyamet günü uşul. Al günde Allah Taala ya eyyuhel mazlum taqaddam. Ey zulüm çekken, japa çekken mazlum aldığa ötkün deydi. Ve eyyuhel zalim la tetekellem. Ey zalim bugün sağa söz yok. Söylebeysin. Zulümüne karata cezasını alasın deydi. Ya zalim
Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, иштеген жериңдеби, отурган креслоңдобу, ар бир жетекчилик кылган жериңде эгер зулум кылган болсоң, бул сөзгө көңүл бур. Я залим, лау дама ли гайрики ма васала илейк. Сен отуруп зулум кылган креслоң, жетекчилик кылган жериң бирөөгө түбөлүк болсо, сен келбейт элең. Сенден мурдагылар табутка жатып мүрзөгө барган сыяктуу бир күн сен да ошо табутка жатасың. Сени да мүрзөгө көтөрүп барышат. Бул маселеде эч бир акылдуу тартыш талашка түшпөйт. Бул чындык урматтуу мусулман бир тууган. Аллах кереметтүү Куранда мындай дейт: Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Ва ма раббука бизалламин лил абид. Раббыңар бендесиге эч зулум кылбайт. Аллах өзүнүн махлуктарга бенделерине эч качан зулум кылбайт. Бенде өзүнө өзү зулум кылат. Аллага иман келтирбестен, Кудай Тааланын буйругун аткарбастан биз өзүбүзгө өзүбүз зулум кылабыз. Ниса сүрөсү 40-аят: Инналлаха ла yazlimu misqala zarra. Аллах бир кыпынча, бир атомча да эч кимге зулум кылбайт. Урматтуу мусулман бир тууган, Имам Муслим риваят кылган хадисти угуу үчүн пайгамбарга бир салават. Я ибади, ya ibadi, Allah Taala aytadi: "O bendelерим, inni harramtu zulma ala nafsi." Men özüm nafsıma zulum kılууdu aram kıldım deydi Allah. Allah, men özüme zulum kılууdu aram kıldım. Ala nafsi ve ja'altuhu beynekum muharrama fela tazalamu. Bendeler sizlerin arаңарда da zulum kılууdu aram kıldım. Biriňe biriň eç kaçan zulum kılbagın. Allah Kur'an-ı Kerim'de zalimdарды mınday deydi: "Vallahu la yahdil kavmel zalimin." Allah zalim kavmdu eç kaçan tuğra bagıtga başlabaydı. Fabu'dan li kavmil zalimin. Allah'ın rahmatıdan menimiden alыс bolsun zalim bolgan kavm. Ala la'natullah ala zalimin. Köngül burgul Allah Hud suresinin 18. ayatta: Ala la'natullah ala zalimin. Allah'ın nalatı zalimlerge bolsun. Yaratkan Allah Taala'nın nalatı zalimlerge bolsun. Amin degile. Allah'ın nalatı zalimlerge bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ittaqu zulme. Biröge zulüm kılууdan saktangıla. Fe inna zulme zulümatun yevmel kıyame. Bu zulüm kılуу kıyamatta sağa bir karangılık deydi. Yakulun Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde: Kullukum yadkhulunel cenne illa men aba. Sizlerden barıngар beyişke kiret deydi. Birok kimde kim moyun tolgop baş iybese al beyişke kirbeyt deydi. Qalu ve men ya'ba ya Resulallah. O Allah'ın elçisi kim sizge baş iybeyt? Kim moyun tolgop ketet? Qala'l Habib aleyhissalatu vesselam, Peygamber mınday deydi: Men ata'ani dakhalal cenne. Kim maga baş iyse, men alıp kelgen din menen yaşasa, men buyurgan nerseni atkarsa, men tıyıl salgan nerseden tıyılsa albaga baş iygen bolat. Ve men asani faqad aba. Kim menin buyruğumda atkarbasa, menin dinim menen yaşabasa, menin amanat kaltırgan dinge amal kılbasa, al moyun tolgop жүзүгүрүп кеткен болот, ал дозокко кирет дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, Хасанул Басри рахматуллахи мындай дейт: "Ма мин яумин яшакку фажрух илля юнади нада мунади я ибн адам ана халқун жадид ва ала амалука шахид фагтаним минни фа инни ла ауду ила яумил қияма." Күнүгө күн чыккан кезде Hayırlı bolottu: "Ya İbn Adam, o adam balası, ana halkun jadid, men senin ömrüңдөн жаңы bir күнмүn. Fagtanim minni, menden bir paydalanıp kalgın. Fa inni la a'udu ila yawmil qiyamah. Men kıyamatgacha kayra kelbeymin" deydi. Bugünübüz erteң bolot. Erteňibiz hiç kaçan bugün bolboyt. Urmattуу musulman bir tууган, bugünkü cuma bayanı urmattуу musulman bir tууган. Kim üçün? Bul karılar üçün degen masele emes. Жаштарга таандык, карыларга тиешеси жок дебейбиз. Же болбосо бүгүнкү баян аялдар үчүн эркекке тиешеси жок дебейбиз. Бул ар бир Раббым Аллах, Пайгамбарым Мухаммад, диним ислам деген ар бир алты саны аман, акылы жайында болгон өзүнү мен акылдуумун деген инсандарга. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн акылдуулар өтө көбөйүп кетти. Мен кыйынмын, мен акылдуумун, мен даанышманмын дейт. Бирок акылдууларды ислам динибизде мындай дейт: "Алу qala arba'a." Akıllılar törtö deydi. Kimdir alar?
Бул төртөөдүн ичине киресинби, кирбейсинби, көңүл бурчу урматтуу мусулман бир тууган. Акылдуулар билди, биринчиси, мен арда раббаху кабла ан ялқа. Кимде ким Раббысына, жараткан Аллага жолукпастан мурда жаратканды разы кылган акылдуу дейт. Экинчиси, ومن بنى قبره قبل أن يدخله. Экинчи акылдуу адам мүрзөгө барбастан мурда мүрзөсүн кооздоп куруп койгон адам дейт. Колуң менен барып мүрзөңдү казып кой деген маселе эмес. Эгер мүрзөм жарык болсун десең, мүрзөм кенен болсун десең, урматтуу мусулман бир тууган, бүгүнкү түндүк электр менен договор түзүштүн пайдасы жок. Алар сенин мүрзөңө жарытып бир свет тартып бере албайт. Мүрзөңдүн жарык болуусу үчүн түнкү тахаджуд намазың, элдер уктап жаткан кезде жаратканга жалбарып, саждага башыңды кой. Саждада экен, жүрөгүңдөгү дардыңды Аллага айтып болмоюнча башыңды көтөрбөгүн. Кээ бирлерибиз башыга түйшүк түшкөн кезде, урматтуу мусулман бир тууган, отуруп алып ыйлайт. Балышка башын коюп ыйлайт. Балышка аккан жашың эч нерсени өзгөртпөйт. Эгер дардыңды айтсаң, көз жашыңды саждада жай намазга кызып ыйлагын. Ал сенин жашооңду өзгөртөт. Үчүнчү акылдуу адам, урматтуу мусулман бир тууган, وَمَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يَتْرُكَهُ. Дүние аны таштабастан мурда дүниені таштай билген. Дүниені ташта деген маселе, урматтуу мусулман бир тууган, Аллах байлыкты дүниені колуңузга берсин. Колуңуздагы байлыкты эл үчүн, жер үчүн, келечек муун үчүн, жетим жесир үчүн иштетебиз. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, дүние жүрөгүбүзгө кирип алса, аны чыгарыш өтө кыйын. Allah Tebarek ve Teala dünya bersin. Keremetli Kur'an'da 30 ayatten kövrek жерде, balkim 70 yerde, 72 ayatta akimis sala ve atuz zaka. Namaz okuğula zekat belgili deydi. Namaz kanday farz bolsa, zekat oşonday farz. Zekat farz bolgan musulman jumuş kılış gerek. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ошол берген байлык имандын орду болгон жүрөк эмес, Аллах Таала байлыкты колубузга берсин. Берген байлыгыбызды Аллах разы болгон жолго иштетүүнү насип этсин. Төртүнчү акылдуу адам, урматтуу мусулман бир тууган, وَمَنْ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ. Ага жаназа окулбастан мурда намаз окуган адам. Жаназаң окуй элек кезде намаз окуган болсоң акылдуусун. Урматтуу туган, жараткан Аллах Табарак ва кереметli Kur'an'da Fatır surесinin 11. ayatından mınday deydi. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ve ma yu'ammaru min mu'ammarin ve la yanqusu min umrih illa fi kitabin inne zalika alallahi yasir. Sadaqallahul azim. Ve ma yu'ammaru min mu'ammarin. Kimdin ömrü uzun bolat, köp yaşayt. Ve la yanqusu min umrih. Kebirlerin ömrü kıska bolat. İlla fi kitab. Allah'ın kitabında lahul mahfuzda yazılgan. İnne zalika alallahi yasir. Allah Ta'alaga jеңил. Ошондон урматтуу мусулман бир тууган, сенин өмүрүң жашооң канча экенин билбейсиң. Кээ бирлерибизге келгин, эсиңдин барында этеңди жыйнап, ибадат кылгын, намаз окугун десе 60ка кирейин. Небере тоюмду өткөзөйүн, баламды үйлөйүн. Бирок урматтуу мусулман бир тууган, ким сага кепилдик берет? Эртеңки күнүң эмес, 1 сааттан кийин жашооңо ким кепилдик берет? Kema ennel mevt la yati lil marid. Kede ölüm orup jatkan töşöktök adamga kelbeyt. Den soğluğu çın bolup kıçırap жүргөн adamga ölüm kelip kalısı mümkün. Ölüm kelgen kezde ölümdün aldığında bul ulu ede, bul kıyın ede, bunun baylığı var ede, bunun biyligi var ele debeyt. Ölüm üçün ırgaçısı da erkegi da, bayı da kembagalı da, kıyını da başkası da bari bir. Урматтуу мусулман бир тууган. 2016 жыл өттү. 2017 жыл келе жатат. Bir жылыбыз өттү. 1 жыл мүрзөгө жакын бардык. 40 жаштагы 41ге кирди. 47деги 48ге, 60 болсо 61ге. Ар бириң өмүрүңдөн 1 жыл кыскарды. Мүрзөгө 1 жыл жакындадык. Өткөн жылыбыз Аллах Таалага шикаят кылып барды, арызданып, биздин кемчилигибиз үчүн, намазсыз, саждасыз өткөзгөн күндөрүбүз үчүн. Урматтуу мусулман бир тууган, аркаңа бир кылчайып карачы. Өткөн жылда эмне кылдык? Аллах разы боло турган эмне жасадык? Фудайл ибн Ияз деген алым, Абу Ханифанын замандашы Фудайл ибн Ияз bir күн bir киши менен көрүшүп, ассаламу алейкум. Аксакал, жашыңыз канчада десе, 60-тамын дейт.
60 жылдан бері мүрзеге қарай баратыпсыз, жетейін деп қалыпсыз дейді. Ал ақсақал айтады: инна лиллах ва инна илайхи ражиун. Бардығымыз Құдай үшінбіз, Құдайға бір күн барабыз дейді. Құдай үшін болған адам Құдайдың астына барарын біледі. Құдайдың астына барарын білген адам Құдай Тааланың астында өміріне жауап берерін біледі. Жауап берерін білген адам сұрауларын даярдап қояды. Ошол сұрауларға даярсызбы дейді. Урматтуу мусулман бір туған. Ертеби кечби мен да сиз да жараткан насына барабыз. Барган кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам юсалул арба ла тазула қадама абдин хатта юсала ан арбаин. Адам баласының қадамы же бейишке же тозокко қарай баспайды, 4 нерсеге катуу жооп бермейинче. 4 нерседен Аллах бизден сурап алат. Биринчи, ан умрихи фима афна. Өмүрүңдү эмне менен өткөздүң? 60 жылдық, 70 жылдық, 50 жылдық өміріңді эмне менен өткөздүң? Ашказаныңа кул болуп, курсагыңды разы кылыппы? Же курсагыңдан ылдыйыны разы кылып жашадыңбы? Урматтуу мусулман бир туган, көп айтып келдим. Пайгамбарга бир салават. Кимдин бул жашоодо максаты, кайгысы ушул ашказанды кантип разы кылам деп жашаса, анын жашоодогу гамы, кайгысы бир гана курсак ашказан болсо, ал адамдын баасы, салмагы Аллах Тааланын астында ошо курсактан чыккан нерседен эч бир айырбасы жок. Урматтуу мусулман бир туган, ашказандын кулу болбойлу. Биринчи, өмүрүңдү эмне менен өткөздүң? Өмүр 60 жыл, 70 жыл, 50 жыл, 40 жыл өмүрдүн арасында Аллах жаштыктан өзгөчөсүн. Ва ан шабабихи фи мабла. Жаштыгыңды эмне менен кетирдиң? Белиңде, колуңда күчүң бар эле. Ата-энеңе кызмат кылдыңбы? Диниңе кызмат кылдыңбы? Куранга кызмат кылдыңбы? Мекениңе кызмат, жаштыгыңды эмне менен кетирдиң? Көчөлөрдө кылжыңдап, туш келгенге сигнал басып, көз кысып, же телеэкранын айланасында, же болбогон бир компьютердин жанында, же пультуң менен өмүрүңдү эмне менен өткөздүң? Аллах экинчи суроо өмүр жана жаштыкка сурайт экен. Үчүнчүсү, ан малихи мин айна иктасаб ва фи манфак. Малыңды кантип таптың? Ооба. Кышында контейнерде туруп тапкандырсың, же тачка тартып тапкандырсың, же башка адал эмгек менен тапкандырсың. Ва фи манфак. Малыңды кантип таптың жана кайсы жолго иштеттиң, ага жооп бересиң. Кыйналып тапкан акчаңды, малы мүлкүңдү эртең атың өчкөр аракка, атың өчкөр арактын эжесиңдиси шампанга, пивого, виного иштетпегин, арам нерсеге иштетпегин. Кудайдан корккун, тапкан малыңды кантип таптың жана кайсы жолго иштеттиң, буга жооп бересиң. Төртүнчүсү, ва ан илмихи маза амила бих. Билбейт элем дебегин. Илимиң, уккан хадиске, аятка, алган илимиңе эмне амал кылдың? Бул төртүнчүсүгө жооп бересиң, урматтуу мусулман бир тууганым. Бир жылыбыз өттү. Мүрзөгө дагы жакындадык. Өткөн жума баяндарда айттым. Ислам алымдардын бирөөсү кимде ким 40 жашка толсо, 40ка толгондон кийин ал ахирет базарына кириптир дейт. 40 жашка кирген адам ахирет базарындасың. Ахирет үчүн эмне алып жатасың? 40ка кирип, сообу көбөйүп, күнөөсү азайбаган бенде өзүнү дозокко даярдасың дейт. 40ка кирип, 50ге кирип, бир акыл калчабасаң, артыңа карап бир назар таштабасаң, ахиретим үчүн эмне кылдым дебесең, ибадатыңда, исламда бекем болбосоң, анда өзүңдү дозокко даярдагын дейт. Аллах баарыбызды дозок отунан сактасын. Урматтуу мусулман бир туган, Аллах Таала хадиси кудсе мындай дейт: Я дунья ман хадамани фахдими. Дүнья, кем мага кызмат кылса, сен ага кызмат кылгын дейт. Аллах, дүнья, мага кызмат кылган бендеге кызматкер болгун дейт. Ва ман хадамаки фатаби. Ким сага кызмат кылса, дүнья, аны чарчаткын, кыйнагын дейт. Дүньөгө, урматтуу мусулман бир туган, дүньө бир адал жашоого, кайыр ихсанга, зекет берүүгө, жетим жесирдин жашын сулоого бир себеп болуш керек. Аллах, дүньө, ким мага кызмат кылса, кулчулук кылса, ибадат кылса, ага кызматкер болгун. Сага кызматкер болсо, сен кызматкер кылып аны кыйнагын дейт.
Урматтуу мусулман, бир тууган, жараткан Аллах Таала кереметти Кур'анда мындай дейт: Аузу биллахи минеш-шайтонир ражим. Ва ман яттақиллаха ядж'ал лаху махраджа ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб. Садақаллахул азим. Ва ман яттақиллаха, ким Кудайдан корсо, таквадар болсо, ядж'ал лаху махраджа, ар бир кыйынчылыктан Аллах ал адамга эшик ачат. Ва ярзуқху мин хайсу ла яхтасиб, ал күтпөгөн жерден Аллах рызкысын берет. Урматтуу мусулман, бир тууган, рызк, оокат, берекенин эшиги таквадар, Кудайдан коркууда. Имам Байхақи пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан риваят кылганда мындай дейт: "Кала ажибту ли талибид дунья вал мауту ятлубу." Таң каламын, дүние талап кылып, дүниенин артынан чуркайт, анын артынан өлүм чуркап жүрөт. Дүниеге берилип, дүниенин артынан чурканга таң каламын, анын артынан өлүм аны талап кылганын көңүл бурбаганга. Ажибту ли гафилин ва лейса бимагфулин аны. Таң каламын, жашоодон кабилетте максаты эмне экенин билбейт, бирок малакил маут, жан алуучу периште, Аллах андан кабилетте эмес, дайым Алланын көзөмөлүндө ал. Ва ажибту ли дахикин мил афи ва ла ядри арудия анху ам сухит. Таң каламын, оозун толтуруп каткырып күлгөнгө, Аллах андан разыбы же наразыбы? Алланын разы болгонун, наразы болгонун билбестен каткырып күлгөнгө таң каламын дейт. Эмнени кыйраттык? Эмне үчүн каткырасың? Хасан аль-Басри айтты: "Мискинун айюхал инсан." О, байкуш адам баласы инсан дейт. Байкушсун, бечарасың, айласызсың, махтумул ажал, ажалың белгиленген, бирок сен билбейсиң. Байкуш инсан, ажалың белгиленген, мактумул амал мастур, үмүттөрүң жашыруун, үмүтүңө жетесиңби, жетпейсиңби, аны билбейсиң. Мастурул илал, ооруларың да сага белгисиз. Бүгүн кычырап, эртең жатып калбагын. Татакаллам билахмин, сүйлөгөндө эт менен сүйлөйсүн тилиң. Ва танзур бишахмин, май болгон көз менен көрөсүн. Ва тасмау би азмин, сөөк болгон кулак менен угасың. Асиру жуак, ач калсаң ашказанга кул болуп каласың. Сариу шабак, тез эле тоюп да каласың. Тузикал бака, кичинекей бир чиркей сага ыза берет, көзүңө кирип кетсе, мурдуңа кирип кетсе. Ва тумтинукал арака, өзүңдөн чыккан тер сасыты берет. Ва тактулука шарка, бир жуткан нерсең, жеген нерсең туура эмес жерге кетсе өлтүрүп коет. Ва ла тамлику ли нафсика нафа ва ла дарра, өзүңө пайда да бере албайсың, өзүңө зыян да бере албайсың. Ва ла маутан ва ла хаятан ва ла нушура, өзүңө жашоо да бере албайсың, өлүп калсаң өзүңдү тирилте албайсың. Урматтуу мусулман, бир тууган, лакад инқада ам, бир жылың өттү. Өмүрүңө бир жыл өмүр кошулду. Мүрзөгө, өлүмгө бир жыл жакындадың. Пайгамбар айтат: "Ва ман мата фaqad qamat qiyamatu." Ким өлсө, анын кыяматы болду. Кебиле кыямат качан экен дейт. Сен өлдүң, кыяматың болду. Өлдү деген сөз, паланчы өтүптүр, паланчы каза болуптур. Өтө жеңил сөз. Өлдү деген сөз, анын делолору жабылды. Эми намаз окуй албайт, зекет бере албайт, хайыр эсан кыла албайт. Аллах берген 60 жылдык, 50 жылдык мүмкүнчүлүк, фурсаты бүттү деген сөз. Ва кана масиру имма ила аль-жанна ва имма ила ан-нар. Паланчы өлдү. Анын бара турган жери же бейиш, же дозок. Урматтуу мусулман, бир тууган, эгер бир жыл өткөн болсо, 2017 жылга майрамдайым деп ойлонуп жаткан болсоң, көңүл бур. Өткөн жылы Аллах жолуна чакырдыңбы? Өткөн жылда бирөөдү бир арактан, же болбосо насбайдан, же тамекиден, бе зинадан, бир зулум иштен тосуп, бирөөдү туура багытка баштадыңбы? Жамандыктан тыя билдиңби? Өткөн жылы тапкан малы мүлкүң менен, элиң үчүн, жериң үчүн, жетим жесир үчүн, муктаж үчүн бир жардам бере билдиңби? Бир ооруду дарылаганга кол узаттыңбы?
Адамдарга пайдалуу бир илим билим бере билдиңби? Балдарыңа бир иман тарбиясын бердиңби? Урматтуу мусулман бир тууган, эгер жогоруда айтылган нерсени аткарган болсоң, ала силер үчүн сүйүнчү болсун. Жашооңорда бактылуу болгула. Ахиретте Аллах Таала бейиш менен сыйласын. Эгер ушул жогоруда айтылган нерсени кылган болбосоң, Курандан бир аят жаттаган болбосоң, бала чакаңа бир иман тарбиясын бере билген болбосоң, өзүңдүн аманатың болгон кыздарыңа хижаб жолу сала билген болбосоң, жатың өскөр арактан тамекиден бирөөдү тыя билген болбосоң, анда Зария сүрөсүнүн 50 аяты менен эскертем. 50 аяты мындай дейт: Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Фафирру илаллах. Фафирру илаллах. Инни лакум минху назирун мубин. Аллага качкыла. Алладан мен ачык айкын эскертүүчүмүн. Фафирру мин маъсиятилла таати. Алланын күнөөсүнөн таат ибадатына качкыла. Алланын газабынан рахматына качкыла. Алланын каары жаган жерден Алланын рахматы жаган жерге качкыла. Фалияума амалун вала хисаб. Бүгүн амал кылуу бар, эсеп алуу жок. Эртең денеңден жаның чыккан кезде эсеп алуу бар, амал кылуу жок. Bir danışman aytат: "Я бунайя, инна дүния бахрун амиq." О балам, бул дүния өтө терең, чукур болгон бир океан. Кад гарака фиха алам касир. Көптөгөн адамдар буга чөгүп кетти, кутулган жок. Фалтакун сафинату фика тaqvallah. Бул дүния деген деңгизден кутулуу үчүн сенин кемең таква болсун. Урматтуу мусулман бир тууган, таква деген нерсе сенин жупуну кийинген кийимиңде, эски кийинген кийимиңде эмес, же сенин сырткы келбетиңде эмес. Takva peygamber at-takva hahuna. Takva bul yerde de peygamber жүрөгүнө işaret kılat. Takva hiye havf minel celil. Allah'dan korku. Vel amali bit tenzil. Allah düşürgön şeriatka Kur'an ayata amal kılu. Vel rida bil qalil. Allah Taala bergen az mı köp razı bolu. Vel isti'dadu li yevmir rahil. Köçe turgan күнгө даярдануу bul takva. Köçe turgan күнгө даярдандыңбы? Жоқ. Тилекке каршы көптөрүбүз жаңы жылга башкага даярданабыз. Бара турган 2 метр мүрзөгө акыретке жараткандын астына барганга даярдыкты билбейбиз, урматтуу мусулман бир тууган. Ооба, мен угуп жаткан бул мекендештерим, жүздөрдөн иман нуру келип жаткан, Аллах Тааланын үйүн толтурган бул жамаат андай деп айта албаймын, бирок сөз эсин табат. Урматтуу мусулман бир тууган, фафирру илаллах. Allah'a kaçkıla, Allah'ın yoluna, dinine, Kur'an'ına, Peygamber'in sünnetine. İnni lakum minhu nazirun mubin. Men Allah Taala'nın ayatı menen sizlerdi eskertүүчү, açık aykın eskertүүчүmүn. Urmatlı musulman bir tuğanım. Hal ra'ayta ya ahi hilal amikal munsarim. Ötken yılda özüne bir suroo ber. Bir salavat. Ötken yılda urmatlı musulman bir tuğan bir jakınыңның can berip жатканын көрдүңбү? Alpeşte östürgön ataңды uzatkandırsın. Aksütün bergen elеңди uzatkandırsın. Je birge çoңойгон bir dosуңду, je koşnaңды, байкеңди, тайкеңди. Ötken yılı bir jakınыңдын can berip жатканын көрдүң беле? Ооба, ар бирибиz уктук, көрдүк, жаназага катыштык, топурак салдык, мүрзөгө бардык. Кебирлерибиz урматтуу мусулман бир тууган, Alpeşte östürgön элебиздин жанында, атабыздын жанында, жакыныбыздын жанында жан бергенini көрдүк. Аллах Кур'анда мындай дейт: Аузу биллахи минешшейтанир раджим. Фалаула иза балагатил хулкум. Качан силердин жаныңар таманыңардан, бармактардан чыгып тамагыңарга келген кезде рух чыгат. Биринчи бутуңдан кетет жаның. Эмне үчүн? Кача албайсың сен. Өлүмдөн кача албайсың. Фалаула иза балагатил хулкум. Качан can берүүңөр тамакка келген кезде, wa antum hina izin tanzurun. Силер ал кезде карап турасыңар. Жакыныңбы, досуңбу, өмүр жолдошуңбу, атаңбы, агаңбы, иниңби? Жан берерин карап турасың. Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Biz силерден дагы жакыныракпыз, бирок силер көрбөйсүңөр дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, кимиң өлбөймүн дейсиң? Kullu nefsin zaiqatul maut. Her bir nefs, her bir can ölümdün damın tartat. Allah Kur'an'da inneke meyyitun ve innehum meyyitun. Ey Muhammed, sen de ölesin, alar da bari ölücü değil.
Егер бұл дүниеге тірек болса, пайғамбарымыз қалмақ. Пайғамбардай зат жан берді. Пайғамбардай зат бұл дүние менен қоштошты. Сені менен біз бардығымыз өте урматтуу мұсылман бір туған. Фалаула иза балагатил хулқум. Қачан жан берген бір туғаныңар, жан беріп жатқан кезде, жан беріңер тамаққа келген кезде, денеңден малакил маут келіп жаныңды алады. Ал қадамыңдың баш бармақтардан жан кетіп баштайды. Азаздан тамағыңа жетеді. Ал кезде ва антум хина изин танзурун. Ақ сүтін берген апаңды қарап тұрасың. Майитқа қарап тұрасың. Бірақ урматтуу мұсылман бір туған, бірің башын уқалайсың, қолын уқалайсың. Біреусі келіп анын температурасын текшереді. Біреусі анын давлениясын текшереді. Бірақ урматтуу мұсылман бір туған, кейбірлер жүрегін соққын текшереді. Еш бір жардам бере албайсың. Аллах Құранда айтады: "Ва нахну aqrabu ilayhi minkum, walakin la tubsirun." Біз майит үшін сілерден де жақынырақпыз. Қан тамырдан жақынбыз. Бірақ сілер көрбейсіңдер. Урматтуу мұсылман бір туған, уқтап жатқан балаң чочуйт нәрістен. Ыйлайды, күлөт. Сен көріп тұрасың, эмне үшін ыйлады? Эмнеден чочуду көрбейсің. Өлім дегенде ушундай, урматтуу мұсылман бір туған. Фалаула иза балагатил хулқум. Қачан жан беру тамаққа келген кезде, ва антум хина изин танзурун. Силер аны қалайып қарап тұрасыңар. Ва нахну aqrabu ilayhi minkum, walakin la tubsirun. Аллах біз құдіретіміз менен, малакил маут менен, жан алуучу периште менен жақыныраақпыз, аны көрбейсіңдер. Урматтуу мұсылман бір туған, ма мин бейтин илля ва малакил маут яқфиhi фил йаум 5 маррат. Ар бириңдин үйүңдө көңіл бұр. Ертең қиын болып, балким тос айтқаның шығар. Қиын болып жаңы жыл тосам дегенің шығар. Ар бириңдин үйүңө, урматтуу мұсылман бір туған, малакил маут жан алуучу периште күнүгө келіп 5 жолу қарап кетет. Малакил маут келіп 5 жолу қарап кетет. Фаяқул малакил маут мындай дейді: "Фимал фаза." Жақыныңды жоқсаң эмне қайғырасың дейді. Эмне қайғырасың? Эмне қиқырасың? Сілердің біреуіңердің рызқыңды алған жоқмын. Біреуіңді ала тұрған деміңді алған жоқмын. Біреуіңнің байлығыңды, біреуіңнің мансабыңды алған жоқмын. Бүгін ажалы жеткен бенденің жанын алып келіп жатам. Алы сілерге көп қайра келем дейді. Қайра келем, бірің де қалбайсың дейді. Урматтуу мұсылман бір туған, өткен жылда жақыныңдың жоғотқанды көрдің бі? Жақыныңды жоғотып, қаза болған инсанды көрдік ар біріміз. Бірақ урматтуу мұсылман бір туғаным, "Фаваллази нафси Мухаммадин биядих, лау ярауна маканах, ва ясмауна каламах, ла захалу ан майитихим." Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, жаным қолында болған Аллаға қасам ичемін дейді. Егер адамдар майиттен малакил маут жан алып жатқанды көргенде, жан берген адамдың қиыншылығын көргенде, алар жан бергенге ыйлабастан өздері чочуп, өздеріне өздері ыйламақ дейді. Урматтуу мұсылман бір туған, ова, мүрзеге біреуінің ұзатып бардыңыз. Тауытқа көтеріп келдіңер, бұл жерде қанчасын жаназаны оқыдық. Біздің сафта отырған, мечітіміздің көркі болған ақсақалдар қаза болды. Аллах өз рахматын алсын, жатқан жерін бейіштің бақшалардан қылсын. Урматтуу мұсылман бір туған, майитті тауытқа көтеріп баратқан кезіңде, анын рухы үстінде келеді. Тақул я ахли, рух ей балдарым, о қыздарым, ей өмір жолдошым, жақындарым, ла талабанна бикум дүния кама лабат би. Дүние сілерді алдап қойбосын, мен алдағандай дейді. О балдарым, о жақындарым, дүниеге азғырылбағыла, алданбағыла, дүние мен алдаған сияқты сілерді алдабасын. Жамаатул мала мин махал ва харум. Адалдан арамдан жинадым, оңдан солдан жинадым. Тура емес жолға чаштым. Бүгін сілерге ташта баратам, Аллахның асына барып барына жауап берем дейді. Урматтуу мұсылман бір туған, кел, өткөл жылдан ибрат ал. Майрамдай тұрған, тайраңдай тұрған еш нәрсебіз жоқ. Өткен айлардан, өткен жылдардан келешекке бір сабақ алғын. Ал-Шаддад ибн Аус
Sahaba, andan razı olsun, ani Nabi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz mınday deydi, Peygamber'e bir salavat. El-keyyusu men dâne nefseh ve amile lima ba'del mevt. El-keyyusu, akıllı adam. Akılım jayında men akıldımın degen, men dâne nefseh. Kim özünün nafsıga esep berse. Күнүгө базарда отуруп алып канча пайда көрдүм, канча зыян көрдүм. Компаньонуң менен, шеригиң менен эсептешкен сыяктуу, колуңда иштеген жумушту менен эсептеген сыяктуу, өзүң эсеп бер. 24 saatым өттү. 1 жылым өттү. Эмне кылдым? Өлүмдөн кийин үчүн эмне кылдым? Ва амила лима бa'дал маут. Акылдуу адам өзүгө өзү эсеп берип, өлүмдөн кийинки күнгө амал кылган. Вал ажизу ажиз, akılsız men ittaba nefsehu havaha ve temenna alallah. Men atba'a nefsehu havaha. Aciz adam özünün nafsıga kul bolup kalgan, kumarına kul bolup kalgan. Andaki oturup al da Allah Taala'nın cennetil firdavs'ı ümit kılat. Beşte ümit kılat. Velleylu mehme ta'ala fela budda min tulu'ul fajr. Түнкү кече канча узун болбосун, таң атуусу чындык. Вал умру махматал фала будда мин нузулул кабр. Өмүрүң канча узун болбосун, мүрзөгө кирериң да чындык. Урматтуу мусулман бир тууган, ар бир адам баласы бирөөдү табытка көтөргөн кезде билип кой, бир күн сен да көтөрүлөсүң. Tavutqa salып бирөөдү көтөрүп барасың, бир күн сени көтөрүп барышат. Урматтуу мекендешим, урматтуу мусулман бир тууган, күндөр, айлар, жылдар өтө берет, өмүрлөр өтө берет. Ар бир өткөн күнүң, жылың бизди мүрзөгө жакындай алып барат. Бир тууганыбыз айтат, баамдатты бирге окудук дейт. Жаш жигит кычыраган досубуз дейт. Баамдатты бирге окудук. Асырдан кийин анын жаназасын окудук дейт. Баамдаттан чыкканда дайым кичине тамаша көй жигит эле. Бизге тамаша айтып, жамаатты бир күлдүрүп кетчү. Асырга келсем, ошол жигиттин жаназасын окуп калдык дейт. Урматтуу мусулман бир тууган. Ан ибн Умар أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عمر بن عبد الله peygamber менен бирге edem deydi. فجاء الرجل من الأنصار Ansarlardan Madinalıktan bir kişi geldi. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال peygamberge salam aytdı. Assalamu aleyküm ya Resulullah dep salam aytkandan keyin peygamberden soradı. Ya Resulallah Ayyul mu'minine afdal. Ayyul mu'minine afdal. İmandıların en afzeli kaysı dedi. İmandıların en afzel jakşısı kim dedi. Qala ahsanuhum hulukan. İmandıların adep ahlakı en İmandıların jakşısı bolot. Akçası köp degen jok. Kreslosu büyük, kenen degen jok. Maşinesi kımbatı degen jok. Jakşınaka үйdө жашаган degen jok. İmandıların en jakşısı adep, ahlakı, kuluk, münözü jakşısı dedi. Qala fa ayyul mu'minina akyas. İmandıların en akıllısı kim? Jakşısı bol eken. Akıllısı kim dedi. Qala aksaruhum lil maut zikran. Ölümdü köp oylagan adam dedi. Ölümdü köp oylagan imandu en akıllısı. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Ölümden kiyinge körek dayardanganı. Ulaika lakyas, ulaika lakyas. En akıllılar oşolor, en akıllılar oşolor dedi. İmandılardan akıllısı ölümdü köp oylap, ölümden kiyingi kündörge dayardanganı dedi. İnnekum tenamuna kema tamutun. Seler ölgön siyaktı uqtaysınlar. Wa tub'asuna kema tastayquzun. Kıyamet günü uykudan turgan siyaktı mürzelerden kayra turasınlar. Danışman mınday deydi bir Peygamber salavat. Leysa qablal maut şey illa vel maut aşad minhu. Ölümge çeyinki körgön kançalık kıyınçılık bolbosun, kança oor çıdamsız nerse bolbosun, ölüm en kıyın nerse andan deydi. Ölümge çeyinki başından ötközgön kanday tüyüşük kıyınçılık, oorçılık bolbosun, oru bolbosun, ölümden jеңилирээк, ölüm andan da kattıurak deydi. Waleysa ba'dal maut şey illa vel maut aysar minhu. Ölümden keyin en jеңил nerse ölüm eken. Ölümden keyingi nerse can bergenden de kıyınırak eken. Urmatlı musulman bir tuğan. Oşonduktan
Келиңиздер. La budda min waqfa ma'azzat. Har birimiz özümüzge bir vaqt böleli. Nafsımızga, balabızdan, başkadan esep suragan siyaqtı. Al күнде болсын, ар жұма сайын болсын, ар ай сайын болсын. Ал ең жақсы күнігі. Өзің менен өзің biraz өзіңе вақыт бөл. Маза бағдар. Емне қылдым? Ақша жинадым, байлық топтадым. Андан кейін ушул даражаға жеттім, мандат алдым, бийликке жеттім. Андан кейін үйлендім, анан балалы болдым, анан неберелі болдым, анан үйге жеттім, анан небере той кылдың, анан балдарыңды үйледің, анан андан кейін не, урматтуу мусулман бир тууган, өзүң суроо бер. Өлүмдөн кийинчи мүрзөгө барган кезде улутуң ким деп сурабайт. Кыргызсыңбы, уйгурсыңбы, татарсыңбы, тажиксыңбы? Уруңду сурабайт. Саяқсыңбы, солтосыңбы, саруусыңбы, кыпчаксыңбы сурабайт. Партияңды сурабайт. Кайсы партиядансың? Мүрзөдө ман роббук. Раббың ким деп сурайт. Ва ма динук. Диниңди сурайт. Пайгамбарыңды сурайт. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн денеңде жаның бар экен. Колуңду көкүрөгүңө койчу, жүрөгүң согуп жатат. Андай бола турган болсо, тооба эшиги ачык. Тооба эшиги ачык. Кайгырба. Аллах тообаңды кабыл кылат. Өткөн күнөөлөрүңдөн өкүнгүн. Бирок атың өчкүр арака, шампанга, башка кул болбогун. Allah Kur'an'da aytat: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taqnatu min rahmetillah. İnnallaha yaghfiruz zunuba cemi'a. İnnehu huvel gafurur rahim." Zumar suresi. Hurmatlı Müslüman bir tuğan. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim. O ömürlerini israf menen ötközgön bendiler. Namazsız, orozasız, zeketsiz, israf menen nasak kul bolup, tamekiye kul bolup, atın öçkür araka başkaga kul bolup ömürünü ötközgön bendeler. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi üzbegüle. İnnallaha yaghfiruz zunuba cemi'a. Allah bardı günahları keçiret. İnnehu huvel gafurur rahim. Al keçirimdi, meyrimdi uzat. Bab-ı tevbe meftuh. Tevbanın eşiği açık. İnnallaha yakbalu tevbetel abd ma lem yughargir. Allah Teala bendenin tevbasını kabul kılat. Gargaraga çeyin. Gargara can берүүң тамакка жеткенге чейин. Тооба эшиги ачык. Эсиңдин барында этеңди жыйна. Жаратканга дуа кыл. Аллахым элиме тынчтык бергин, береке бергин, балдарыма иман бергин. Şu исламдан, имандан мени ажыратпагын. Ислам менен, иман менен жашоо насип эткин деп. Атың өчкүр арактан, шампандан эч нерсе сурабай. As-sa'id, baqtulu kim? Man i'tabara bi amsih. Keçegi күндөн, өткөн жылыдан келерки жылга bir сабак алган адам. Ваш-шақи man jama'a li ghayr. Эң бактысыз адам башкалар үчүн топтой берет. Ва бахила ala nafsik, өзүгө бакылдык кылып, ахирет үчүн мечитке, медресеге, жетим жесирге берип, ахиретин курбастан жыйып бактысыз башкаларга таштап кетет. Ва andamун nas. Can verirdi. Andamun nas raculun dakhalan nas bi ilmihi al cenneh. Allah'ım meni jana imanга, İslamga çakırgan insanlar duşundan saktasın. En öküngön adam ilimi menen başkalardı beyişke kirgizet dağın, özü ilimini amal kılbastan dozokko kirken deydi. Andamun nas, dağı en ökünçlü adamlar. Ganiyun dakhala warasatu bi malihil cenneh. Dağı en öküngön adam bir bay adam. Muraskorlarına akçanı jıynap taştap ketet. Muraskorlar oşol tapkan akçanı Allah razı bolgon jolga işletip beyişke kiret. Bul akçanı jıynagan Kuday jolunda zeketin berbesten, sadakasın kılbastan dozokko bargan en öküngön adam deydi. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım. Kebir ulamalar ad-dünya sa'a. Dünya bir saatlardan turat. Faj'alha ta'a. Oşo saatlarыңды taat ibadat menen ötközgün. Başkaça aytkanda dünya sa'a. Dünya saat dese, bul jashoo saat bolsa, al saat siyaktı ötöt.
Ар бирибиздин өмүрүбүз урматтуу мусулман бир тууган 40 жылбы, 30 жылбы, 50 жылбы, 60бы, же 70бы? Эми мана 70-80ге кирген атадан сурап көр. Өткөн өмүрүн мындай элестетсе азыр 5 мүнөт өткөндөй болот. Кааннам лам яишу илля ашиятан ау духаха. Бир кече күндүз жашабагандай болуп калат. Лабисна яуман ау ба'да яум. Кыяматта тирилсе айтат, бир же жарым күн жашадык бекен дейт. Лабисна яуман, бир күн жашадык. Ау ба'да яум, же бир күндүн бир бөлүкчөсү гана жашагандай болуп каласың. Урматтуу мусулман бир тууган, өмүр ушундай тез өтөт. Кимде ким? Бир пайгамбарга салават. Ман лам яттаиз бил маут лам яттаз би каули хат. Өлүмдөн сабак албаган, бирөөдү узаткан кезде, топурак таштаганы барган кезде, жакынын жоготкон кезде, өлүмдөн өзүгө бир ибрат сабак албаган адамга эч кимдин сөзү насааты пайда бербейт дейт. Менин кыйкырганым эч бир пайда жок экен. Өлүмдөн сабак ал. Сенден кыйындар өттү. Мүрзөгө барчы. Байы менен кембагалын ажырата билесиңби? Мансабы бар менен мансабы жокты ажырата билесиңби? Хасан ал-Басри айтат, инсан биз атайям. Инсан бир канча күндөрдөн турат дейт. Ал күндөрү кеткен сайын, ал инсандын бир бөлүгү кетти дейт. Даққатул қалб, жүрек дақ деп соғат. Арабча дақылдағып дақиқа дейді минутты. Жүректің дақылдағаны сенің өмірің минутадан тұрады деген сөз. Қоқыстан бірдігің түгіп қалбасын. Телефоныңа тыйын тыпыр жүктейсің. Бірақ бұл бірдігің түгін кезде жүрегің соғышы тоқтаса ешкім жардам бере албайды. Бірақ ешкім аға кепілдік берген жоқ. Ертеңгі күніңе ишенбегин, урматтуу мусулман бир тууган. Шу жаңы жылды тосайын, анан кийин кыйратам дебегин. Hazreti Umar aytат, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabу." Өзүңөр эсеп бергиле, эртең Аллах эсеп албастан мурда. "Вазину амалакум qabla an tuzan alaykum." Бүгүн кылган амалыңарды таразыга салып көргүлө, эртең кыямат таразасында силерге салып көрсөтмөйүнчө. "Ва аламаннал маут." Билгиле, бүгүн ажал башкага келди бизден адашып. Эртең бизге келет башкадан адашып. Аксиру зикра хазимин ни'ам. Бұл башыңда бар нимат, байлығыңды берген, же байлықтың, жашоодун таттуулугун унуттуруучу, жыргалын унуттуруучу өлүмдү көбүрөөк эстегиле дейт. Фа инна зикраха шукруха. Аллах берген ниматты эстегендик, бул шүгүр кылгандык, урматтуу мусулман бир тууган. Келиңиздер. Ушундай ийик жума күнүндө жараткан Аллах Тааланын үйүнө келдик. Тизе бүктүк, алакан жайып дуа кылып. Амин. Насалука я Рабб ла тад'алана фи хазал йаумил азим замбан илля гафарт. Жараткан Аллахым, өзүңдөн жалбарып суранарым, жамаатыбыздан бизден да бир күнөө калтырбастан бардык күнөөлөрүбүздү кечиргин. Аллахым бул бенделер угуучу бенделердин угуп уккан аят хадистерге амал кыл насип эткин я Раббал аламин. Аллахым өзүңдүн сүйүүңдү насип эт, өзүңдү сүйгөндөрдү сүйүү насип эт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды сүйүү насип эт. Пайгамбар сүйгөн амалдарды кылуу насип эткин я Раббал аламин. Ва саллаллаху алейхи хайр халқи Мухаммади ва аля алихи ва сахбиhi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.